Ngiyabingelela ubaba, ngibingelela umama, ngibingelela abazalwane bonke egameni leNkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Bazalwane, bengikhona enkonzweni yabantu besifazane, kodwa ngiyaqala ukuba nabazalwane namhlanje ngosuku lwangeSonto. Ngizobingelela bazalwane, ngizobonga uNkulunkulu nami ngiyaqala ukuba kuhlangana nabazalwane namhlanje. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi impilo yami bekade bazalwane ngihleli ekhaya ngaphuma ebandleni sengisikhathi eside bekuyi-COVID, ngaphuma enkonzweni ngihlele ekhaya ngikhuleka. Manje singakwezinye inkonzo umuntu oshayekayo ngingakwazi ukuthi mase ngiyangena ngala bangibiza abazalwane kwezindawo ukuthi fanele ngiyongena ngihlanganyele nabo, kodwa ngizizwe ukuthi ngingathi angibhilongi kubona. uNkulunkulu wangenzela umusa abazalwane, ngihleli ngikhuleke endlini, ngakhuleka uNkulunkulu. Ngivuma nabaseRoma 10:9 kwafika la ngabhala phansi izono zami, uNkulunkulu la ayiveza khona bangazuthi nje ngazi ngoba sengidlalela ifilimu, kodwa kwakubuhlungu kwangamnandi ubuhlungu engabuzwa. Ngizombonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi konke lokho ngesikhathi ngivela nala khona kwakufana khona ukuthi ngihambe ngiyoxolisa kubantu khona la ebengihamba kunamaphutha khona ngisakhona, bengikhonza bengazi ukuthi kunezinto mina kungisahamba ngithi ngiyamkhonza uNkulunkulu kanti ngisanesono kodwa bengithi mina hayi ngiphelele. Bengibulaka bona konke izinto ezenzeka empilweni yami bekukhona, kodwa bengithi ngimntwana kaNkulunkulu, ngiyamthanda uJesu Kristu nje uyena inkosi empilweni yami, kanti bazalwane bengahambi ngendlela e-right. Kwavela lokho-ke bazalwane, kwambuleleka kwaqala ngathi ngesikhathi ngivuma izono konke ngabona impilo uqaqeka ngisho ey'nganeni. Bengumuntu obese engasenalo ikhaya, ngahlelwa nayimoto, konke nje impilo yami ibophekile ngisho ey'malini konke bekubophekile, kodwa ngithe kuvela ngivuma izono kwaqaqeka yonke impilo yami, kwabona kuqaqeka. Ngoba namhlanje ngithe siphula ukuthi nje ngezinkonzo yabantu besifazane ngathi Nkosi ngiyacela ngikhulekelile lelithi ngathi Nkosi ngiyafisa njengoba manje ngiyazibona ukuthi uNkulunkulu uyihlelile ukuthi sifike enkonzweni, ngathi sekuyisikhathi la uNkulunkulu esehlele khona ukuthi ngiphume ngikwazi ukuthi ngiyokhonza uNkulunkulu. Ngathi Nkosi ngiyafisa manje ukuthi engazi ukuthi njengoba sengizwe ukuthi impilo yami ikhululekile, ngicela ungikhulule endaweni ekuyiyona efanele, nalapho nakhona mase kungabi khona izinto ezizobopha endleleni ukuthi ngingakwazi ukufinyelela enkonzweni. Bazalwane, kwenzeka uNkulunkulu wangenzela isimanga, ngoba ngithi mina nje ngifisa ukuthi nje mhlambe kungabi khona mhlambe ngihlezi ngisenkonzweni ngaso sonke isikhathi, kodwa uNkulunkulu ngibona ukuthi engenzela umusa, ngabona wanginikeza ukuthi into ukuthi ngikwazi ukuhamba ngifike enkonzweni. Bazalwane, ngiyajabulisa nje, nginenjabulo, ngizizwa ngisekhaya uma ngilana, ngizizwa nje bazalwane inhliziyo yami ekhululekile ukuthi nje kuyikona. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane ngalokho ukukhuluka nje ngifike nami uNkulunkulu ngikhululeke ukuthi angiphithe ubangenzele umusa wokuhlanganyela nabantwana bakaNkulunkulu egameni likaJesu Kristu inkosi. Awusazishongo. Nguntokozo Vilakazi ePlasenoki ePinetown. Siyabonga Ntokozo. Amen. Ibonge